Re tla ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg ke na le modiri ka nna Try for Santswelengwe mme re go tlisa kgang ya dikgaso tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. Komiti khudutamaga ya bosetšhaba ya IFP e tla swetsa ka tshitshinyo ya lekoko la DA e itsegeng jaaka Moonshot Pact ka moso. Makoko a mangwe a dipolotiki a setse a kwaletse moeteledipele wa DA John Steenhuisen gore leano leo le a le tshitshinyang ga le leswa. IFP batla gore tshwaragano e tshitshintsweng e akaretse makoko kganetso otlhe mme e akaretse le EFF e DA e reng ke sera. The purpose of this pact will to be forge coordination and unity of purpose between all organizations that want to defeat the ANC and keep the EFF out. Leano la DA la go tlhama puso ya motlhakanelwa le tlile go tswelela le mororo moeteledipele wa lekoko John Steenhuisen a kwaletse baeteledipele ba makoko kganetso ba ba akanyang jaaka ene tebang le morero o. Makoko mangwe a santse a tla tsibogela lekwalo la gagwe le mororo IFP e batla gore makoko otlhe a nne le seabe le gore DA e se gapele thoko lekoko lepe. Steenhuisen o goeleditse EFF jaaka mmaba go kopano kgolo ya DA. The DA always has written and signed coalition agreements, and everybody is involved in negotiating and agreeing on those coalition agreements. So we always play exactly by the terms and the letter of those agreements. Lekoko la UDM la re go tshwanetse gana le mokgatlho o le mongwe o tla tsenelang ditlhopho kakaretso mo boemong jwa makoko kganetso otlhe. Mopresidente wa maloba wa liki ya bašwa ya ANC Lulu Johnson a re ditlhopho kakaretso tse di tlang di tlile go nna bokete thata go ANC. As we approach 2024, ours must be an ANC that marshals all its forces who are deployed and not deployed and be true to its claim of being a caring organization if we are to win this promising to be a tough election. DA batla go konosetsa leano la yona pele ga ditlhopho kakaretso ka maikemisetso a go ntsha ANC mo maemong. Batsadi ba mono Gauteng ba ba batlelang bana ba bona diphahla kwa dikolong tse di ratiwang ke bona ba rotloediwa go potlakisa morero ono go tila dikgwetlho tsa diphahla ngwaga o tlang. Se ke jaaka setlha sa dikopo tsa online tsa 2024 tsa grade 1 le 8 di atametse. Dikopo di tla bulelwa Seetebosigo a le 15 mme di tswalwe Phukwi a le 14 bosigo gare. Go abiwa ga diphahla go tla simolola Lwetse a le malatsi a le 4 monongwaga. This system this year will be better. It will operate much better than it did last year because annually we seek to improve it and we do a lot of consultation in between. So parents, if your child is in the school currently doing grade R, it doesn't mean automatically they are placed in grade 1. Please, 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 please apply. Even if it's at the same school, just go through the same process as every other parent. We hear and we understand the plans of the Department of Education, but the plans, they are not coming forth as soon as we need them or they are needed. Therefore, that is very, very much frustrating, and that is the concern we are facing as parents. Mokgatlho wa Networks wa Madiba kwa Bloemfontein wa re project ya 67 blankets for Nelson Mandela e fetotse matshelo a bona. Mokgatlho o wa 67 blankets for Nelson Mandela o sa direng letseno o mo dingwageng di le 9 mme Networks for Mandela e ntse e loga dikobo tse di abelwang ba ba dikobo di magetleng jaaka karolo ya go tshwa metsotso e le 17 le bosupa a go keteka le go tlotlomatsa mopresidente wa maloba Nelson Mandela. Mokgatlho o rulagantse metseletsele ya maeto a ditoropo di le 8 le le itsegeng jaaka Local Blankets as Leka mme ga jana letsholo le kwa Bloemfontein. Mokgatlona wa batho ba lohang dikobo o ntse o hola jwalo ka ha nako ya mariha e se e fihlile. Dikobo tsena tse luweng ka lerato di tlile ka nako e nepahetseng. Baemedi ba 67 blankets ba tlo nehelana ka dikobo tse fetang 100 mekgatlong e hlokomelang bana ba hlokang batswadi. Re bitsa hore re knit our broken lives together, one stitch at a time. So re dumela hore ba teng ba tla fanang ka dijo, ba teng ba tla fanang ka ntho tse itseng empa rona pheiso ya rona ke dikobo.
ba bangata bao e leng karolo ya mokgatlo ona ba re e se e le lelapa mme ba boetse ba iphumanetse setswalle ha batho ba seng ba dilemong tsa botsofadi ba re mosebetsi ona o ba tlosa bodutu ba re se khotsofatsang ke ha bana kapa batho ba amohelang mpho tsa bona ba di amohela ka pososelo. Go ba mokgatlong ona o thinki 67 blankets o tshintshile maphelo a rona kaofela. Ha ke loa ke o tlolla menwana. Mothehi wa mokgatlo ona o re lerato le boitelo ba batho bo kgapatseha. On the one hand, the beneficiary receives the warmth of a blanket made with love. On the other hand, people are coming together through bright, warm, colourful thread. Le ha ba hloka batswadi, bana ba iphumanetse ba habo bona ho baluhi ba dikobo tsa madiba. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Baagi ba Madibogo Setlagole Kraipan le metse e mabapi ka fa ntle ga Mahikeng ba ikuela go emisiwa ka gangwe ga ditirelo tsa moepo wa Gold Kraipan mo profenseng eo. Ba latofatsa moepo ka go ikgatholosa ditlhokego tsa baagi e tswa ba ikhumisa ka go epa gauta mo kgaolong eo gape le ka gore setlamo seo sa Harmony ga se obamele melawana ya tsa badiri. Baagi ba ikuetse go lefapha la tsa diminerale go tsereganya. Baahi ba tletlebang ba re ba batla gore morafo wa Gold o etse se nepahetseng baahing ba lefatshe leo ba rafang gauta go lona. Ba batla gore morafo o hlabolle metse ya bona, o hire baahi, o be o matlafatse le dikgwebo tsa metseng hara tse ding. Re batla go bona ofisi ya DMR e emisitse moepo ka production mme moepo o re direla o comply ya go ya ka the mining charter gore the affected community jaaka metsana e mabapi lone e ungwelwe ka di bazari e ungwelwe ka borakgwebo e ungwelwe ka ditlhabollo tsa mo magaeng. Le khotla la borena le laolang lefatsheng lena le re ngongorego e nngwe ke gore morafo o ekeditse tshebetso ya ona lefatsheng la bona ntle le tumello kapa ditlhapiso. Ka tsela e rona re engageang le bone ba ne ba tshwanetse gore ba tlitle pele mo go rona bogosi go tla go re itsise le go re a aware gore go na le extension e ba tshwanelang gore ba tle go e dira mme ga o extend o tsoga fugu ya la ba go extend go na le melao le melawana mengwe e o e salang morago e le rona gompieno yana re maketseng re le bogosi re go utlwa gore no ba tsholetse ba extendile. Ho sa le jwalo morafo o ngolletse SABC mme o latola bosehla menyenyetsi ena. Empa ha SABC e botsa kameralo ya 2023 ya morafo sebakeng sena, morafo o itse SABC e shebe website ya bona ka ha sena, empa website eo e bontsha fela meralo ya 2018 ho isa ho 2022. Selwane Gagau, SABC News, Madibogo. Ntwa ya bogosi jwa bapedi ba ga Kgosi Thulare wa boraro ya re e tla dira boikuelo kgatlhanong le taelo ya kgotlatshekelo ya Limpopo kwa Polokwane ya gore Kgosigadi Manyako Thulare ga se ena a tshwanetseng ke bogosi. Kgotlatshekelo e eme nokeng ba segosi ba ba supileng Prince Moramohube jaaka ene moeteledipele wa bogosi jwa bapedi. E batla gape gore Prince Moramohube ene a tla belegang yo tla nnang kgosi. Kgosigadi Manyako Thulare ke mmagwe kgosi e hulereng Thulare Victor Thulare. Ntwa ya bogosi bya bapedi e tswela pele ebile e loile mo lebakeng le e le ba gorontsheko ya boipelaetso ka Bloemfontein ka letšatši kgwedi leo le sešego le tsebagatšwa. Mmagoši Manyako Thulare e le go hlapogadi ya phahla o ile go hlotla sephetho sa gore a se ke a ba kgoši tshwaredi ya bogoši kgolo bja bapedi. Lapa la mmagoši hlapogadi ya phahla le hlalositše kahlolo ya kgorokgolo ya tsheko ya Polokwane bjale ka thogako yeo e tšhošago. Kgorokgolo ya Supreme Court e ntšhitše sephetho ka di 5 tša Mei gore taba ela ya order ela ya maloba ya moahlodi Makgoba e beetše kwa. Seripa se sengwe sa bagoma ba re Moramohube ke kgoši tshwaredi ya maleba ka ge bana ba kgoši kgolo Thulare ba ka se tsenele timamollo ya tata go bona. Ke maswanedi gore rangwane ya bana
e bena a fetša wa tsena dieteng tšeo tša kgoši gomme a tswa le kgoši kgošikgolo Thulare Victor Thulare yo a robetšego boroko bjo bogolo o tlogetše basadi ba babedi barwa ba bane le morwedi yo tee e upjago bana ba ga gona yo a ka tsenago dieteng tša gage ka go ba kgošikgolo ya babedi ka ge bommago bona e se ditima mollo nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mohlaletsi. Baungwelwa ba feta 17 ba projeke ya matlo e ngwang nokeng ke puso kwa Rangeville Kuruman mo province ya Northern Cape ba santse ba letile le go fitla ga jana. Projeke e jile di milione di feta 50 tsa diranta go tloga ka ngwaga wa 2009 e ne e solofetse go aga matlo a lekgolo a le mabedi 40 mme go fitla ga jana matlo a balelwa go 17 le bongwe ga ise a agiwe. Lefapha la province la puso tshwaraganelo la re le emisitse ka projeke e ka ntlha ya ditshenyegelo tse di tswelelang go tlhatloga. Re lekile go ikgolagana go khota gona re kgolagane le departmente gore lefapha la dipuso-selegae la Kapa Bokone mme le bona ba tlhaletse gore ba itse ka matlo a ka nna 17 a le gore a saletse ko morago mme ga jana tiego kgotsa gona go bona ebile kontraka a tswa mo saeteng ke gore matlole ana a fela ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse ne di taboga di ya go godimo ga jana projeke ne tsenya go servisa di-sites go dira plane le go aga projeke ne ka nna about 59 million ya matlotla le Rangeville 241 ga jana ke 59 million. This is a blocked project due to the escalating implementation costs. The project will be completed in the 2023-2024 financial year. To date, 59 million has been spent on the entire project. This includes town planning, installation of services, water and sanitation, and the construction of houses. Setlhopha sa Afrika Borwa sa Sevens se kgonne go diragatsa botoka mo letsatsing la bobedi la tournamente ya London Sevens kwa Twickenham mme ba feditse ba le mo maemong a borobongwe. The Blitzboks ba fentse Japan le USA go wetsa mo maemong a borobongwe fela ba reteletswe ke go bona tšhono ya go nna le seabe kwa di Olympicing. Ba fentse USA ka 47 kgatlhanong le 5 tla re boneng tse dingwe tsa di-try tsa mo motshamekong o. Mogaetso gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a jaaka Twitter, YouTube, Facebook le WhatsApp. Tla re kopane ka moso mo DTT ka ura bobedi thapama kgotsa bogela tsa sepedi ka ura ya borobedi bosigo gone fa. E re pele re kgaogana le wena mmogedi o montle re go tlisetsa maemo a bosa naga ka bophara.